Čaj imate? S nama je Alenka Mirković-Nađ, naša sugrađanka, autorica, novinarka, prevoditeljica. To je to najkraća najava koju smo smislili. Počet ćemo od ove fotografije s plakata. Što je, s kim si ti to na toj fotografiji? Ta je fotografija snimljena u Bergenu, Norveškoj. Naime, gore imaju nekakvu žičaru koju sniš opet na brdo iznad Bergena, a po njihovoj mitologiji tamo žive trovo, špiljama i magije, kako se to već zove. Tako da su onda imali ispred te zgrade u kojoj je taj muzej i snimljenice, šta je da imali s tog ogromnog trova koji upravo tome služi da ljudi tako malo se nasmiju, slikaju se jedno su kući lijepu uspomenu. Eto, čim si mi rekao da ti treba rekao onako ležu na fotografiju, ja se sjetila tog trova. Mislim da je idealno za ovaj. Samo ćete nam reći, trebaju li nam mikrofoni ili je okej ovako? Čuj se. Vas se čuje odlično, vas ako možemo učiti glas. Mene, dobro. Kako hoćeš? Kako ne to što hoćeš? Probat ćemo, ako ne čujete li imate samo. Dobro. Jesi li puno bila u Norveškoj? Imaš nešto nam reći? Pa, bila sam u Oslu, doduše vrlo kratko, naime moja putovanja su uglavnom bila vezana uz posao. Tako da smo išli u Norvešku, smo išli sa kampanjom Amnesty Internationala protiv nestanaka političkih ubojstava. I onda su tamo Norvežani napravili nešto što meni bilo baš dobar doživljaj. Naime, u njihovom kraljevskom kazalištu su imali predstavu te kampanje sa nekim njihovim velikim glumcem koji inače u Londonu Shakespearea glumi i tako dalje, nemaju kako se čovjek zove nema. I nekom mladom gospodinu koji je dotad samo na televiziji glumio, a on je bio kao velika zvijezda. I onda je to bila velika, kako će malo proći s tom legendom. A mi smo ovako lijepo sjedili u prvom redu kao počasni gosti i ništa od nije Bogom razumijeli nismo jer je na Norvešku bilo predstava. Ali je to lijepo zato što kad ne razumijete što govore, onda pratite druge stvari. Pa ste onda vidjeli kretanje glumaca, kako glas koriste, kako izraze lica koriste. Dakle, ono što inače ne gledate, ali pratite radnju. To bi mi bilo fantastično. A u Bergenu, Bergen ima najluđu klimu koju sam ja nikad vidjela u životu. Naime, svaki 20 minuta vam se vrijeme promijeni. Padne kiša, za 20 minuta sine sunce, onda vi skidate ovo sve sa sebe, vičete kišobrane, onda, ne znam, bude pola sata sunca, onda počne snijeg padat. Tako da, u principu, svaki 20 minuta se nešto događa klimatski. Tako da ljudi hodaju oko padobranci, tako da mogu skinuti kaput ili čizme ili nešto. U kafićima je tamo prilično zanimljivo, jer svi onako sjede sa hrpom nekakve odjeće i obuće kraj sebe. I u hotelima, recimo, to su mi rekli, kad dođeš u Bergen u hotelu ćeš dobiti kišobran obavezni, po Amerikanci što stave Bibliju u hotelu, jel? I Boga mi je bio kišobran i to se popodne, naravno, vjetar mi ga polomio, ja sam uredno bacila u smeću i ureče kišobran, tako da jako su svjesni svog vremena. Dobro. Što se vratimo samo malo na to rola. To ide u tu sferu mitologije i tako, onda i fantastike koja se izvlači iz toga. Ti si ljubitelj, čini se, fantastike u književnosti. Je veliki ljubitelj takozvane stare znanstvene fantastike koje, hvala Bogu, vraća se na velika vrata sa Dinom Herbertovom, sad je snimljen novi film sa sjajnim efektima, što vi nikad niste mogli, koji sa Gospodarem prstenova, ne možete biti u maštu skroz prenijeti na platno. Sad je to poprilično moguće i koliko sam čula, Lana je na intervju Berlina otišla do zadnjeg.
vjerojatno vam je najpoznatiji Ja, Robot, zato što je i po toj knjizi s tim filmom sad su počela je fondacija ponovno izlaziti u nastavcima. Stanislava Lema, recimo, sad su ponovo počeli objavljivati njegov fantastični Solaris. Dakle, ove nove, kako, jel? Danas je uglavnom tu najaktualniji fantasti koji ja baš ne volim. Ali recimo, evo, nedavno sam baš čitala prvi dio je preveden kod nas trilogije Peto doba, potpuno knjiga, kakve znanstvenu fantastiku u najboljem smislu riječi, a vezana je uz geologiju, uz pomake zemlje, uz vulkane, uz skroz drugačije. Baš sam se ovako ušla. Inače sad je, ako ću uspjeti dobro reći, Xi Jinping ili ovako neko, on je dugo vremena bio najvažnije ime suvremenog SF-a, Kinez, ali su te knjige dosta teške zato što je puno kvantne fizike u njima i o česticama, o kako se informacije prenose čestice, to mi je malo pretehnički, ali inače, evo, uglavnom stara. Ova knjiga dobro u koje vrijeme je smještena, da? Neodređeno. To je neko neodređeno vrijeme, kao imamo 4-godišnja dobra, dakle proljeće, ljeto, jesen, zima, a 5. doba je to što je kao nije kraj svijeta, ali nešto slično kraju svijeta, jer su se među ljudima pojavili ljudi koji nekim svojim, ajmo reći, emocionalnim reakcijama su u stanju aktivirati podzemne sile, recimo to tako, i onda dolazi do vulkana, do pucanja ledenjaka i tako dalje, i oni su sad, ajmo reći, to nekakva proganjena vrsta. Tako da je gospođa dobila, kako sam shvatila, 3 godine za redom kruga nagradu najbolje dijelo znanstvene fantastike, tako da jedno čekamo nastavka. Kad si ti to zavoljala? Tu književnost na faksu ili prije ili poslije ili kako to? Tu književnost? Fantastično, SF, ne znam to. Pa ne znam, mi smo dosta, kad smo bili klinci, čitali znanstvene fantastike, tako da bila je jedna sjajna edicija, zvala se Kentaur. Oni su objavljivali baš te klasike znanstvene fantastike i to je tako 70-ih i 80-ih je bilo prilično čitano. To sam ne kupovalo i da, pa kupovalo u knjižnici kako koje. Dobro, a i prevodila si nešto, mi ćemo polako, će biti u znaku prevođenja i prevoditeljskog posla, je Alenka Miković-ova večer, pomalo se uvodimo u to. Prevodila si nešto od suvremene, recimo fantastično, nije možda SF, ali SF, nažalost, ne znam zašto to nije mi zapalo da znanstvenu fantastiku prevodim, ali praktično ova mi je sva fikcijska proza je fantastika, recimo to tako, i samo što znanstvena fantastika ima taj preznak znanstveno, i onda se to uglavnom tiče nekakvih svemirskih putovanja ili nekakvih svjetova, ili u najgorem slučaju su to nekakve distopijske priče o tome kako će ljudsko društvo završiti. Ovako ili onako, uglavnom loše. Recimo, jedan od zanimljivih fenomena u znanstvenoj fantastici u kraju 20. početkom 21. stoljeća je jedan ruski autor koji je napisao Metro 2019. To je isto jedna distopija o tome kako se društvo, dakle, došlo je opet do neke katastrofe i onda se to cjelokupno društvo preselilo u moskovski metro. Što sad ne bi bilo zanimljivo da nije činjenica da on taj roman počeo pisati. Objavio je to na društvenim mrežama i onda su ljudi dopisivali šta oni misle da bi se trebalo dogoditi kasnije u romanu. Tako da taj roman Metro 2019. to je praktično knjiga napisana na društvenim mrežama. Knjiga sama po sebi tako, recimo, standardna
neki kraj tvoj, neće nam... Pa mislim, kraj je kao puno autora znanstvene fantastike prilično nedefinira. Znate, ono možda je sve izgubljeno, ali ipak ne je neki ničak nade. Ne mislim, gdje si ga ti napisao? Ne, nisam to eksperimentišla. Dobro, idemo onda na to prevođenje. Nije to na to prevođenje, nego Ana Čelanka mi je već prevala 30 knjiga, što to sigurno nije malo, ne znam kako bi rekao ko je to. Da, netko ne, pa mislim, neko ne zna ni nabrojati, ali uglavnom tu je, one se nalaze ovdje, možete ih vidjeti na ovom stoliću, sve ovo je prevela. Osim ove 4 koje su još u proizvodnji. Da, ali su prevedene ili završavane. Znači, govorimo o 30. Kako izgleda radni dan prevodite? Pa ne znam, moj radni dan izgleda tako da ujutru ustanem, skuham kavu. Kako? Pa, kako kad, ali ljeti sam malo budnija, pa ustanem u 6, sad zimi me malo mi je teško ustati prije recimo 8. Popijem kavu, eventualno sa suprugom prozborim koju i onda sjedam za računalo i imam, recimo to ružno reći normu, ali kad dobijete rukopis onda vidite koliko je to stranica, koliko stranica na dan možete prevesti, dogovoriti se s nakladnikom kako će prevod biti gotov i to je onda, ne znam, 4, 5, 8 kartica na dan. I u principu vam ja radim tri drafta, kako mi to kažemo, dakle 3 rukopisa. Prvi je ono što kažemo tehnički, drugi onda počistim, dakle pročistim tekst, popravim rečenice i tako dalje, a treći put ga isprintam i onda vidim ono što se na kompjuteru ne vidi, dakle tipfelere ili nekakve besmislice koje stvarno ne vidite na računalu, ali kad otisnete na papiru, kad čitate baš kao knjigu, onda se jako dobro vidi. I to je otprilike to. Dobro, a tih 4 do 8 kartica, koji dio dana to zauzme, koliko je to sada? Pa prije podne. Zavisi, hoćete se na nešto saplesti ili neće. Ne znam, da možda plastični primjer najbolji, recimo sa fantastičnom knjigom Vakutno dijalogu. Onda je samo, on je rekao 2 točke, onda je ona rekla 2 točke. To super, da je to 5, 6, 8 stranica ide. Međutim, kad krene nekakav opis, nekakvog krajolika ili nekakve situacije ili nekakvih ljudi, onda to postane onako dosta iskusno. Vi to možete onako tehnički napisati, dakle to će biti tehnički dobro prevedeno, ali to ipak mora biti pristojan tekst. Neću reći književni, ali pristojan tekst, da bi ta rečenica ličila na nešto, jer ono što kažem, da se ne saplete u rečenici. Ako ja čitam pa negdje zapnem, znači da će čitati zapet. Tako da je to onda ono fino glanca. Problemi počinju kad dobijete nešto jako, jako specifično. Evo, ja sad prevodim knjigu o Atili i jako se puno stvarnih, povijesni je roman, ali se pojavljuje kao likovi povijesne osobe. U doba zapadnog istočnog rimskog carstva, o čemu ja baš ne pamtim puno iz povijesti. I drugo, ta imena se na engleskom pišu drugačije nego što se pišu u hrvatskom jeziku, pa onda morate provjeriti da je neki Augustus je August, a Gaius je Gaj, a ovo je ne znam. Dakle, mi imamo posebnu transkripciju tih antičkih imena, a onda još morate provjeriti i da li ono što pišete, evo recimo danas je bilo kao osvećuju Papu Lova I u katedrali Svetog Petra. I na jednom mjestu piše da je bila strašna gužva, da je bila dubke puna sa svih 150 metara dužine i ne znam 60 metara širine. Sad ti, čekaj malo.
traži podatke, onda vidite da je to stara, to je bila stara katedrala Svetog Petra, koja jest bila manja, a onda se na tu katedralu Svetog Petra se nadograđivalo sve do 14. 15. stoljeća se nadograđivalo da bi ona dobila današnju. Ali evo, to je onaj mali detaljčić koji vam zapravo čeka kako se tako malo. Dakle, ima puno tih sitnica na koje morate obraćati jako važno. Znači jezično i jezično, sama materija smisleno, knjige. da. Knjige su... Teta nešto htjela pitati. A da najdete, baš vam treba recimo za neki propust, ovdje nije bio propust, a da najdete recimo da je autor negdje nešto pogledao, što onda s tim? Blagoslovljene fusnote. Ako se tako nešto znaju, recimo, Amerikanci se ne opterećuju baš previše. Mi jako pazimo na toga da napišemo ta antička imena ispravno, to je kod nas ovako stvar nekako opće kultura, oni se s tim baš pretjerano ne opterećuju i onda naiđete često da su imena potpuno pogrešno napisana. Recimo imala sam ovu enciklopediju urota pa su umjesto Ignacija Loyola napisali Lopez Loyola. Tako da onda staneš pa gledaš, čekaj malo i ovo, baš tako i nije. Tako da zna se svašta napisati. Htjela sam pitati, razgovarala sam sa kolegicom koja sam provodila Račove zvijezda. I sad, jesi se ti susrela s tim, na primjer, ona je prevodila neke stvari kojima je ono stvari morala postaviti standard, jer tako neće kod nas zapravo uopće nije ni bilo. Znači, dolazimo do nekog novog izmišljenog pozna nečega što se kod nas ne koristi i u biti ti sad moraš stvoriti nešto što će biti kasniji standard, jer to će biti, to je se s tim susretala, da si prevodeći morala neki novi pojav izmisliti ili nešto tako. Jesam kod ove male Erin Morgenstern koja je pisala Noćni ciklus i Noćni zvijezda, nju sam 2 puta prevodila i to je prekrasno piše, ali je muka Božja zato što izmisli riječ. I onda i ti moraš nekako našu riječ koja odgovara toj riječi opet izmijeniti. Nije potpuno novi leksik, recimo Zlatko Crković pokojni bio car. On je recimo cijeli riječnik Gospodara prstenova izmislio, cijeli riječnik Harrya Pottera izmislio ove bezjake i ovo to je sve Crković napisao i po Crkoviću mi danas radimo. Ja nisam puno imala prilike, ali ta mala me zna me prilično nažuljak jer lupi neku boju recimo koja je modričasto zelenkasto žuta, a ona nađe nekakvu riječ, zato je da ti možeš naći neku drugu riječ, ne možeš baš napisati šućmu rastu kako bi vi to napisali, ali se moraš podobno koristiti. Imate još nešto u vezi s prevođenjem općenito ili bilo čega? Ja sam htio tu još nešto pitati, to smo već i nešto razgovarali. Kad sam te pitao, događa li se i prevoditelju kao što se recimo glumcima može dogoditi s ulogom da se previše približe tekstu, događa li se takve stvari i tvom poslu? Događa se da recimo ste cijelo prije podne u nekom tekstu i onda da će ući nešto raspita, ali onako ime. Aha, čekaj, šta si me pitao? Ne možete se baš odmah, ako ste jako skoncentrirani na tekst, ne možete odmah pobjeći. Da, događa se. Ne idem ko Gregori Peck kući kao odabrasni aktor, ali mislim da kod svakog intelektualnog posla je tako, zadovoljiš sve i treba ti malo da izrobiš. Dobro, i sad ovo obično pitanje, znači ljudi koji se ne bave time, vjerojatno, pretpostavljam da nemaju predložbu koliko ne vrijedi isto za svaku knjigu, ali nešto se može reći, koliko je potrebno se prevede jedna knjiga. Ja sam siguran da neko ko se uopće time ne bavi, niti nečim sličnim, da nema ni otprilike predložbu. Pa, ovisno o knjizi, naravno,
je zapis Boga knjiga, ali otprilike nekoliko mjeseci treba da se jedna knjiga ovisi o tekstu, ovi krimići relativno glatko idu, ali i zapravo treba nekog vremena, a ove malo se studije knjige ovdje zahtjeva 2 mjeseci koncentriranog rada. I puno je tu traženja podataka, kad zađete u neko polje koje vam nije blisko, ne znam, medicinu ili fiziku ili dakle nešto čim se u životu nikad niste bavili, a dobijete na stol, onda morate usput i učiti, što je super, zato što nikad ne znaš šta ćeš dobiti na stol. Po Foresta, po Bonjera. Pa dobro, postavljam da nekad pola dana uzme, možda nije pravilo, ali zna se sigurno dogoditi nešto, neka stvar, neki tehnički pojam ili nešto, kad čovjek treba otkrivati, ne nađe se sve u 5 minuta. Nema, treba puno tražiti, a nekad možete tražiti, evo baš mi se jučer dogodilo, nekakvom dijalogu je kao Džingis Khan kaže strah je za mnoge ljude dobar Bog. Sad ti to dobro prevedeš to kako je, Bože moj, tako je pisac napisao, te onako nešto pozadini. Tek u 8 navečer sam se ja sjetila, on je dobar je strah, koliko mu ga je Bog dao. Evo, idealno rješenje za taj dijaloški problem, ali je došlo u 8 navečer, da ne onda da nije treba. Ovo prevođenje je ovdje naša glavna veza s ovim putovanjem, jer ovo se samo predstavlja kao putopisne večeri. Krećemo u tu konstrukciju toga, ali imamo neku vezu, nije to neka, nego razgovarali smo, vrlo su mi zanimljive neke misli rekla o prevođenju kao putovanje. Postoji ovo fizičko putovanje, normalno, ali postoji putovanje svijetom putem prevođenja, ali ja bih da ne prepričavam ja tvoje, i ti to iznutra govoriš, ti si. Pa rekla sam da većina ljudi je strašno nesretna, ali ne može za života putovati svijetom. Nema povedenog vremena i ovako. Dođe korona da učini. Ali zapravo je tužno zato što kad radiš sa knjiga, bilo da ih samo čitaš ili ovako ja prevodiš i uređuješ. Dakle, možeš proći cijeli svijet onako kao turisti, dakle sa nekakvim vodičima, brošurama, monografijama i tako dalje. Možeš obići svjetove koji ne postoje, možeš obići svjetove koji su nekad postojali. Možeš otići u Rimsko carstvo, možeš otići u Srednji vijek, možeš gledati kako se prave katedrale u Srednjem vijeku. Možeš otići na more sa jedrenjakom, na Tahiti. Možeš otići u onu grozotu od ovih svjetova koje pisci vole tako opisivati. Na šta je čovječanstvo spalo, pa odeš malo pa sprepadaš pa se vratiš i misliš da nije tako loše. Dakle, možeš puno više svjetova knjigom obići nego što bi fizički stigao z jednog života. Meni je to ja taj odnos prema knjigom. Ali ti, ja bih rekao da prevoditelji nose nas čitatelji kroz te svijetove, da idemo na njihovim leđima, jel? Ne možemo objasniti. Mislim, možemo, ako čitamo originalom, govorimo sad o čitanju prevedenih knjiga, jel? To je, ili nas vode za ruku, ili nas nose na leđu, nije važno, ali to je. Ima vam jedna pošalica sa prevoditeljima, naime na talijanskom se prevoditi kaže traditore, što je vrlo blisko nekakvoj drugoj talijanskoj riječi koja zvuči vrlo slično, traduktore, dakle jedno znači prevoditelj, a drugo znači varavac. To je Umberto Eco pisao do koje mjere prevoditelji trebaju biti prevoditelji, a do koje mjere trebaju mijenjati tekst da bi publika s kojom njihovom jeziku razumjela što je autor htio reći. To je stalna borba. Ima, recimo, kad prevodite neku dokumentarnu
stručnu literaturu koja ne zahtjeva puno lijepe književnosti i brige o jeziku, onda to ide onako dosta dobro, tu se ne trebate petljati i tu nemate šta popraviti. Ne bi smjeli nikad popravljati, ali ako neka rečenica u izvodniku ne zvuči dobro na ovom jeziku, onda kako je napraviti, ne prevedem tako da mogu jeziku zvuči dobro. Onda na jezik poslovice koje morate prevesti na hrvatski, ne znam, na kineske nekakve simbole, kod djeca uče prvo slogove pa znakove i tako dalje, a vi učite drugačiji jezik, dakle mi prvo učimo slova pa onda slogove i tako dalje. Tako da postoji ta nekakva, a neću reći nevidljiva, ali neka dosta fina granica dokle se smijete zaigrati sa prirodom, da ne našljate. Sa što se tiče ovih pravih putovanja, zanima me Washington 2001. Mislim da bi nas to sve zanimalo čuti. Pa lijepo, dogodilo se da nekih 5,5 dana nakon napada na blizance u New Yorku sam dobila poziv iz Washingtona sa Georgetown University da održim predavanje o temu uništenje grada i njegovu utjecaj na naciju. I onda je to bilo jako napeto, jer mjeseci po dana nakon onoga je onaki mozak su to čudno gledali, kao da budeš i ništa ne. Još se dogodilo da dan prije toga neke kasne popodne pao neki zrakoplov iznad New Yorka i onda je sve bilo na čekanju da vidimo je li to bila ova obična nesreća ili se opet neki grad dogodio. Ako je obična nesreća, pa idemo, ako ne, sjedi kod kuće. I eto, srećom nije se dogodilo ništa tako i mi smo imali tu jednu krasnu večer u Washingtonu na Georgetown University, bio je Peter Galbraith je bio tamo, Jane Kirkpatrick i profesor Čandarević, naš i tako dalje. Održala smo baš je bila jedna lijepa večer posvećena i New Yorku i Vukovaru, jer eto smo se našli nekakvim sličnim situacijama. I eto lijepo bilo, odjeli smo, odjela sam u Nevrnu školu u Golubicu, tako da je Golubica Vukovarske stoji u Njihorskog guvernera, tako da smo se lijepo spojili. I rekla si mi da se vidjelo da im to nešto znači. Je. Ako, čujte, puno ljudi je reagiralo, a tako mi treba kad oni po svijetu duraciju. Sad mislim što jest, ali s druge strane su ljudi to i došli na posao ili djecu vrtić. Dakle, šta oni imaju sa oči. Tako da je bilo dosta tako miješanih signala i oni su se onako, osim toga bi bili potpuno šokirani da se njima nešto može dogoditi. I na kraju izgubili su tam 100.000 ljudi, nije to njihova, nego naroda. Tako da je baš guverneru je baš onako. A da, mislim, zanimljivo, nije toliko poznata ta epizoda, ali mislim da je vrlo zanimljivo i za sam Vukovar i uopće za sve. Dobro, u Švicarskoj si bila duže na školovanju. Jesam. I vidjela si ovaj svakodnevni život i obišla si, točno malo reći kako je to izgledalo. Eto, bila sam nešto malo manje od godinu dana u Ženevi. To je bio training course, ajmo reći, međunarodni tečaj sigurnosne politike. I ja sam eto kao prvi Hrvat bilo tamo, pošto smo tad ušli u partnerstvo za mir, a u školu su išli samo predstavnici država koji su bili u NATO i u partnerstvu za mir, tako da sam išla probiti led. Švicarska vam je
tako, nama jedna vrlo čudna, meni je bila čudna zemlja zašto je sve tako prokleto organizirano. Sjećam se da su nas naši kolege sa zapada, koji su s Bugarske tako čudno gledali jer smo trčali za autobusom. Kao, pa zašto vi trčite za autobusom? Da ga stignemo, no? A zašto vi trčali kad za 3 minute dolazi drugi? Prijatelji u moje zemlji baš i ne dolazi za 3 minute drugi. Tako da smo si bili čudni, bilo nas je iz nekakvih 25 zemalja od Uzbekistana do Amerike, kakvih čudaka. I eto, Ženeva je tako, Ženeva je manji grad nego što sam mislila, tako negdje u rangu Osijeka recimo. I uglavnom je grad stranaca, 80% ljudi koji žive u Ženevi su stranci, bilo diplomati, bilo ljudi koji rade za diplomate, bilo ovako studenti, kao što su bili. Uglavnom, onako jedna košnica, ali je prilično ugodan grad za živjeti. Osim što stalno kiša pada. To inače, ali te godine je baš bilo dosta, nije bilo snijega, su bili očarni, jer nije prošla sezona bez snijega. A nalazi se u francuskom kantonu i onda je bilo dosta teško nama koji nismo govorili francuski, jer nakon što su bio govoriti engleski. I to je bilo prilično frustrirajuće, dođete u dućan i ne možete naći jaja. Pitate čovjek u dućanu, excuse me, ono jaja, eggs, onda on pokaže, a gore piše, dobro, skreći u tom smjeru, tako da dosta je frustrirajuće čovjek govoriti. Tako da su nas, tijekom školovanja su nam priuštili jedan besplatni tečaj francuskog i onda je onda se bakla vidio što piše na cesti, što pročitat nastavu, tako. A onda odete u njemački kanton, mi smo bili u Bernu, u Špicu i na takvim nekim mjestima. Tamo vam sunce svane, jer nešto možete pročitati u novinama na njemačkom. Dođete u restoran da vidite, ne znam, švarnove klobase i to, dakle, njemačka kuhinja vrlo bliska našoj. Tako da mi je bilo onako ugodnije mi je bilo u njemačkim dijelovima Švicarske. Moglo se ići, mi smo svaki vikend imali organizirane nekakve ili turme ili posjete ovom i onome, pa smo, dobro, to je u školovanja bilo, ali eto, obišli smo jedan laboratorij za kontrolu kemijskog naoružanja. Obišli smo jednu atomsku centralu, što je recimo bilo. Obišli smo jedan centar za obučavanje tenkova, pa smo zavrkavali da im fale T-55, T-84, da nemaju u zbirci, jer je to onako jedno polje. I što je meni bilo najveći doživlje, napokon sam se vozila helikopterom. Došao je helikopter po nas, podigao nas i negdje u Alpe, u jednom mjestu koje su se zove Kleine Scheidegg. Nas je spustio onako na snijeg kao pingvine u odjelima sa kravatama i uštikom. I onda smo mi tamo među ljudima koji su pancericama hodali i skijali. Odlučali da se mi vlakićima vraćamo. To je prošla sam kroz Semiforice. I baš je onako bilo jedno dobro iskustvo zato što si upoznao jako puno ljudi iz drugih zemalja. Malo si vidio kako tebe gledaju, malo si, što zna biti prilično frustrirajuće, a onda vidiš da je bilo nekim drugim ljudima imaš neke svoje zamisle koje možda nisu tako točne. I sve u svemu rekli su da smo bili dobra berba. Da je baš onako škola znači. Samo da spomenemo bar jedno, znači da vidimo kakva je to bila škola, samo možemo spomenuti da je, ako se ne varam, jedan od predavača bio šef NATO-a. Mislim, to je tako ozbiljnija škola, nije to sad kao neka škola. Predavači su bili jako dobri zato što, naime, Ženeva je takav grad, tamo su sve ove svjetske organizacije, od svjetske meteorološke, svjetske trgovinske, UNHCR-a, Crvenog križa, dakle tamo je centar tog žgora, onda ste mogli dobiti, ne znam, radili smo
regije u svijetu pojedinačno, ili onda možete ne znam, ovog instituta iščupati profesora iz Indije, pa vam onda priča o Indiji, onda dovedu na isto predavanje nekog gospodina iz Pakistana, pa se ovi onako mi sjedimo i čekamo kad će se pokepati. Ali to su sve diplomati i nema tu puno, ne vrcaju ništa puno u svijetu. Ali da, evo, to sam pričala zato ti je ostalo u sjećanju. Naime, predavanje nam je držao jedan general koji je bio zapovjednik NATO-vih snaga za Europu u doba kad su bombardirali Beograd i onda smo nakon predavanja došli malo se pozdraviti, popričati i on mi je rekao da je NATO, vojni krilo NATO, da je bilo spremno reagirati već kod Vukovara, ali da političari nisu dopustili. Onda vi vam stanete čovjek, ne znate šta mu rekli, uzmite bombon. I onda smo tako, eto, gospod general i ja išli po hodniku žvagali bomboni i pričali o koječemu. Tako da su to neka iskustva koja su ne možete to planirati. Dogodi se i onda je baš ostalo da je posjećam simpatično. Dobro, idemo nešto potpuno drugčije. A to je isto korijent, alternativa, sve preko tvojih prijevoda. Prvo me to zanima, prevodila si za, to je AGM, ovdje Mišak, urednik te jedne edici, prije toga Jesenski klub. I rekla sam da su više tih knjiga su ti prevodila, ali mislim da su neke utjecale i na tvoj život svakodnevno. Evo dva primjera. Jedna se knjiga zove Ljekovito sunce. I to je ova mala knjižica ovdje, vrlo skromna. I ja dok sam prevodila tu knjigu sam samo, Bože moj, pa sve radim od traške, dakle. Ja od tada, recimo, ljeti ujutro ne nosim sunčane naočale, nosim baš kad je jako sunce. Naime, zašto? Zašto sam naučila da ne vidite sunca, dakle, ne razvija se melatonin, ne razvija se vitamin D, opadne vam imunitet. A mi, naravno, svi moramo imati najnovije sunčane naočale. Od onda, recimo, ja ne koristim ulje za sunčanje, jer naprosto u toj knjizi možete vidjeti zapravo da vi sa tim uljem za sunčanje si samo štetu radite, dakle imate osjećaj kao evo sad sam zaštićen pa neću izgoriti na suncu, zapravo niste zaštićeni, što više u tim sredstvima za sunčanje ima koje čega što može im naštetiti. Tako da sam baš onako bila bijesna kad sam to slušala, to prevodila zato što u ovim masovnim medijima čujete sasvim druge stvari, ali nemojte slučajno izaći iz kuće da se niste namazali iz krema. Zašto bi se mazali kremom, staviti šniški, to će biti i tako dalje. Dobro, postoje izuzeci ako idete planinariti, ako idete loviti, dakle gdje ne možete se skloniti ili paziti na sunce, ali se morate s nečim držati. A druga je ovaj pšenični trbuh, koji zapravo govori o tome kako nas uporno uče da u prehrani trebamo što više cjelovitih žitarica, a da te žitarice zapravo nisu ono što su nekad bile, dakle da su toliko iskrižane i to su križane tako da ne zbog naše hranjivosti, naših zdravlja, nego zato da bi ih bilo lakše proizvoditi, lakše obrađivati, lakše na njima zarađivati, a da zapravo nanose silnu štetu zato što izaziva metabolički poremećaj kao šećer, recimo. Danas je to počelo se naveliko govoriti o šećeru, dakle sve se to dodaje, pšenice imate u svemu, pa ljudi koji su osjetljivi na gluten mogu, ne znam, uzeti žvakaču gumu i završiti na hitnu. Da pa se ta jeftina pšenica u sve, pa se jeftini šećer u sve. I blaža varijanta je ovo što svi
svi imamo U blažoj varijanti pšenične smo trbuhe. debeli, jel? Imamo ove trbuščiće koje mi zovemo pivske. A s druge strane, što je puno ozbiljnije je da dijabetes raste, i to strahovito raste, a da zapravo nama još uvijek govore da mi previše jedemo, a dobro, previše jedemo, ali da jedemo hranu, a ne smeće, možda ne bi takve bile posljedice za zdravlje. Dobro, znači nekad to direktno utječe na život. Ali, reci mi, općenito, to ne mora biti isto, kao tako sam to povezao, alternativa, isto i tako. Koliko te to privlačilo, ne znam, dobro, ljudi sanjaju o Indiji, o Kini, to su tipične, mora se to pitati neko kad govorimo o putovanjima, nevažno je skroz, nekog privlači, nekog nekako, kako to tebe to slučaj? Pa ne znam, ne privlači me kao što me privlačilo više, meni je izgleda točka Japan, tako, i dobila otići u Kyoto, to mi hradove, ovo sve, to mi je recimo želja. A Indija, ne znam, mene Indija užasava s tom gužvom. Ja i ovako ne volim biti u gužvi u ovoj našoj evropskoj, onda kad mi volim ove nisčini i da krpiljaci, i to grozno. Kina mi je ovako provadila za platku. Trebali smo, da se vratila u Ministarstvo obrane, trebali smo ići kao jedna delegacija u Shenzhen. To je na jugu Kine i eto, nije mi pošlo za rukom iz nekog razloga da je put otkazao. Tako da evo, nisam uspjela, baš sam se spremila, onda ću pojesti sve na ulici što morave, pa makar i biti župa, istakne. Sve to je dobro. Ali si prevodila kineskog pisca, jel? Da. Prevodila sam, to vam je isto jedan od problema u prevođenju, naime, te Mađarnove knjige su prijevod na engleski sa kineskom, onda sam ona prevodila sa engleskog na hrvatski. Da, njegova supruga je prevodila na engleski, a onda dalje. Prvi je putopis, otprilike piše o sebi kako mu je do sada život u Pekingu i da su ga počeli politički maltretirati i tako dalje, i onda je on kao pobjedao na taj put kroz Kinu i onda kroz taj put kroz Kinu opisuje te fenomene koje kako prirodne, kulturne spomenike, način života. To su da kako još uvijek priča iz one teške komunističke Kine, ne baš malo za drugove, nego o vrijeme Xi Jinpinga, ne, Xi Jinping je sad. Ovo je Deng. Deng Xiaopinga, tako je. Kad je još to bilo dosta davno. Međutim, ova druga knjiga, Tamna rijeka, to moram priznati da mi je od tih 30 knjiga bilo najteže za prevesti, jer se tiče politike jednog djeteta u Kini. I to u ovoj Kini koja sad već polako počinje se zahuktavati ekonomski, a naravno najveću cijenu za to plaćaju obični ljudi. I naravno ta politika jednog djeteta onako prilično barbarski završavala, to doslovce ljudešterski, i ne bi vas htjela zavarati sa tim detaljima, da se sa njima pogledajte. Jako je teška priča, jako je gadna priča. A sad evo kad je Kina se podijela, napravila to svoje ekonomsko čudo, evo se će mi faliti ta jednica. Da je još gora ta katastrofa. Da, ja sam čitao, mislim, da, nećemo govoriti, ali od prve stranice je šokantna, evo. Ne u smislu, nema nikakvu namjeru da to čini čitatelju, jel? Nije to kao da se ne preporučuje za čitanje. Nije nam sad neka vesela tema. Mene zanima tehnički nešto. Književnost je vjerojatno korektni prijevod s kineskog na engleski. Pošto sam ja radio za prijevod nekih
manual za neke strojeve, koji su isto tako prevedeni iz kineskog na engleski, i onda sam to zvao kineski engleski, jer taj engleski nema veze s mozgom, i vrlo je teško prilagoditi na hrvatski. Pa me zanima u književnosti korektni na engleski, ali isto dosta ono... Ne, dosta se radi na tome i dosta su ovi nakladnici sa engleskog govornog područja su dosta svjesni toga da su jako velike kulturne razlike, da se treba dobro pripaziti. Međutim, Manđang on je pisac, on je umjetnik, dakle to nije čista dokumentaristika, tako da nije, engleski prijevod nije bilo teško prevoditi na hrvatski i nekako sam sve uspjela shvatiti, što recimo indijski engleski ja ne mogu raditi. Ne zato što ga ne razumijem, nego naprosto drugačiji mentalni sklop za to. Ne mogu vam to opisati. Ja pročitam rečenicu, ali ona meni ne legne. Recimo. A i ovdje, ako supruga autorova je prevodila na engleski, znači ima kod kuće autora... Da, i može pitati pojašnjenje i tako da je to dosta zabavna situacija, koja nije uvijek, ali pogotovo što su to takozvana disidentska književnost, ja baš nisam bio u te disidentske književnosti, zato što književnici sve time potrebu kao da se opravdavaju što su disidenti, pa onda sve najgore zaspu o toj zemlji iz koje su otišli. Teško pronalaze nešto lijepo, čak mislim da je to i psihološki pritisak, dakle, zašto ti otišao i tamo tako lijepo, no? To ne znači da u nekoj zemlji nema prirodnih ljepota kulturnih spomenika, dok situacija bila grozna, manje i više. Kad je reč o tim putovanjima i različitim prostorima, o čemu stalno nešto oko toga se vrtimo, ti si preko ovih memoara vojnika i vojskovođa iz Drugog svjetskog rata, njemački vojnik, to pokriva ovaj prostor današnje Ukrajine, recimo prema Rusiji, da. Tako je to uvijek nešto potrebno. Kad ovako široko lepezu imaš to što se prevodila? Prvi koji sam prevodila, to su bili memoari jednog njemačkog vojnika, to je bilo onako baš iz ovaj stil kao kod nas, recimo knjige iz Domovinskog rata, dakle to su nekakva sjećanja, pa ste imali, zavisi gdje je vojnik bio, tako imate, takve poglede imate na prostor u kojem je ratovo i bio zarobljen ili što već. Druga priča su, dobila sam memoare feldmaršala von Mansteina, što je bilo prilično ovako jedna naporna knjiga. Nije bila naporna u smislu terminologije i prevođenja, jer je ono onako vojnički. Tog dana je bilo to. Ali ono što me stalno zbunjivalo, naime to je istočni front. Von Manstein je vodio dio ratnih operacija prije Stalingrada, on je bio i jedan general koji su vodili povlačenje Njemaca sa istočne fronte. Su te grozne brojke. Ne znam, završila operacija XY i nakon toga smo imali 2 točke, 100.000 zarobljenika. No? Brojite nule doslovce i niste sigurni je li to moguće da je neko zarobio 500 neko, 100.000 vojnika, da je poginulo 200.000 pješaka. To su takve brojke da se smrzneš. I sad sam se ovih dana uhvatila, kada sam predlasno bojnika ruske vojske, kaže uništili smo 500 oklopnjaka, ja sam si ajde odvadi malo, a onda se sjetim da je to Rusija, Ukrajina. Su strašne brojke, to će biti strašne brojke. To je tako velik prostor, ogroman prostor, to su ogromni narodi i ne znam, mislim da će ovaj projekt biti. Samo dotičemo ove teške teme i onda se elegantno izvlačimo. Jer nije nam sad to cijel, ali mislim da je važno da spomenemo malo. Bila si u Rumunjskoj i prije, znači u ovo
gradovima, ali u Temišvar smo išli 88, a nismo ih, možda pola godine prije što u Temišvaru su izbijali neredi, ali su tamo bijele revolucije. Kao što vidite, ja di god dođem neki problem. I to je bilo ovako dosta bizarno iskustvo. Naime, išlo se preko Srbije pa na prijelaz, pa naravno redovi su bili grozni, jer su sve prekladavali. Naime, sljedeća je bila standardna operativna procedura. Nosili ste vegetu, žvakače, traperice, kuhice u vrećici, ovako stvari, jer tamo ništa niste mogli prodati ni kupiti za devize, mogli ste samo rumunjski leje. I onda bi to lijepo prodali, to što ste donijeli, i onda bi za te leje išli kupovati šta se tad kupovalo, dječju opremu, staklo, prozula, više se ni ne sjećam šta je bilo aktualno. I onda dođete na tu granicu pa vas tamo malo zaustavljaju, jel? Onda izađete s te granice i onda kilometrima ničega, ali ničega, ni svjetla, ni stupa, ni ničega. Onda u farovima jedan čovjek na konju onako iskoči, pa vi to onda zaobiđete, uđete u taj Temišvar, koji je onako jedan lijep gradić. A opet, to vam je skroz bilo jako čudno, mislim, pa ste mi nismo došli iz nekakve turbo razvijene zapadne zemlje, nismo dolazili iz nekakvog socijalističkog svijeta. Ali recimo, zamislite sada izađete van na cestu, vidite sve iste auto. Kad biste hodali po Temišvaru, mogli ste vidjeti samo dače. Možda su bile plave, bijele i smeđe, ali su bile samo dače. Svud ste mogli vidjeti vojnike i kako nose novine razne sve i dakle ono kompletno brošure i tako dalje. Te nesretne ljude koji stalno hodaju s nekakvim torbama, ja sam malo osjećala da oni imaju novac, ali da nemaju što kupiti. Ta robna kuća, ne znam, to su bili dosta prljavi, znate one staklene vitrine kako su nekad bilo u kućanima. Mislim, onako, vrlo sve bizarno. I onda naravno prije nego što idete iz Rumunjske morate sve te leje potrošiti, jer ih ne smijete nositi preko granica i onda idete tako gluposti. I onda smo malo hodali, sjećam se da smo ušli u crkvu u Temišvaru, znači 6 kula, i dvoje ljudi su se vjenčavali, to je bilo plavo. Sjećam se da smo zaustavili neki mladi ljudi iz Bemovi i pitali da je to dakle dječju znanost i to je dječju znanost. Tako, onda smo se vraćali, od opet ničeg. I onda rampa. I na rampi vojnici. Okolo ničega. I hoće pasoš, znači pasoš ima nikoga da mi povrati. Ali njima je to bilo zanimljivo, žicali s cigarete i vidim malo strance. Kako smo se dokoturali opet natrag kod druge, tamo su nas naravno istrasili da vide šta smo sve kupili i vratili se kući. Sad malo premotamo naprijed, dvije i prve ili druge. Smo išli u Rumunsku kao prva delegacija Ministarstva obrane. Smo jako lijepo dočekali i to je bilo najbolje između onog i ovog. Dakle, dobro, Bukurešt je glavni grad, vjerojatno uvijek bilo nešto malo bolje nego drugdje. Ali to je bila neka mješavina pred drugosvjetoratovske. Recimo, imate cijele kvartire koje je vrlo evropski, austro-ugarski, onda krajnji bum, kopija sveučilišta u Lomonosu, doslovce kopija. Onda imate gomilu kazina, dakle to je još uvijek bilo onako dosta čudno iskustvo, ali je bilo recimo smišljeno na picu, što to je bilo nezamisljivo, recimo 10 godina prije toga. I uglavnom bilo mi je drago da se vidjelo da napreduje, to je još uvijek bilo dosta se
siromašno, dosta je još bilo čega. I naravno kureštanski psi, kurešti poznati u psima putalicama, možete ih vidjeti svaki 5 metara, ili spavaju, ili se češkaju, ili se naganju, niko ih ne dira. Da su tamo negdje krajnje 10.000 domaćina u Bukurešta htio da te pse pobijaju, oni su skoro izbila revolucija zbog pasa, vidite, ljudi izlazi iz dućana, otrbu kupovati kruha i baciti u cucku. Ja sam čula za to, ali napisali go nisam vjerovala. Tako da evo, možete vidjeti, eto, meni se dogodilo da sam vidjela istu zemlju u razliku 10 godina, ali ako niste vidjeli ono prije, vjerojatno vam ovo baš nije izgledalo kao Bog zna šta, ali recimo čovjek koji nas je vodio za mjesto autobuse, Trajan se zvao, sjećam se, i bio jako stimljiv i jako pojažen mjesto što govori engleski. To je 10 godina prije toga bilo ono malčine zločin, znači engleski. A sad je onako sramežljivo govoriti engleski i naravno, evo, uspio ga iskoristiti, tako da su ljudi jako dragi, samo su strašno sudbili. Od prije, ovo mislite kao da je ostalo? Od prije, da, tad su bili, ne znam kako danas, ali tad su još uvijek bili prilično ubijeni u bojam, to mislim da je najbolji izraz. Ono što bih ja još htio, to je da kažemo nešto, mi smo htjeli da ova večer bude malo drugčija, nismo, pa ćemo samo reći nekoliko riječi, a vi naravno onda možete vidjeti što god hoćete, pa nam da ćete odgovoriti što god hoćete. Ali ipak ne možemo ne spomenuti, nikako knjige koje je Anka i napisala. Htio bih reći samo ono što se tiče ove knjige Glas 191,6 MHz glasom protiv topova, to je, ja nemam nekakvih pitanja, mislim da su to više pitanja za publiku ili tako, to je knjiga koja promeni, ja ću reći svoje mišljenje, znači to je knjiga koja je jednostavno činjenica hrvatske književnosti, ona je tako ušla u vrijeme kad je objavljena, ona je pročitana. Naravno da će se svakom generacijom novom ona čitati i ona će ući u svaku novu povijest književnosti. Govorim kao činjenicu, ovo nije neki govor, nego pisat će se oni dalje doktorati, nove generacije čitatelja će čitati i tako dalje. Za ovu prvi val je prošao i ta knjiga jednostavno postoji. No? Ali ima samo jedno tu pitanje koje nisam zaboravio. Znači, jesi se susretala, naprijed s nekim mlađim ljudima ili s nekim koji je tek nedavno pročitao tu knjigu, koji je bio premali, da je tad čita ili iz nekog drugog razloga nije? Jel možda slučajno imaš tu neku zanimljivu reakciju? Ne mislim sad da nas nešto zabavljaš nekim anegdotama, nego tebi nešto bilo zanimljivo u tome naprijed. Zato što mi sad ovako uzimamo, ne znam, evo ovako mi tu koji sjedimo, uglavnom su vjerojatno pročitali tada, kad je izašli, kao normalno da znamo za tu knjigu i tako. A sigurno ima neko koji je sad, ne znam, pročitao tek prvi put to ili čuo ili... Povremeno ja dobijem pismo od nekog koji je pročitao knjigu i eto i mogu napisati nešto lijepo. Ali bi najdraže bi bio jedan dečko, ja mislim da je bio iz Rijeke, nazvao me jednu večer, dobar dan, jeste vi taj jesam, jeste vi napisali tu knjigu jesam. Ja sam samo htio reći da je knjiga super. To prosto koliko imate godinu, ono je bilo 18, baš lijepo što ste nazvali. Ne, knjiga je super, ja sam samo s tom htio reći hvala. To bi bilo onako, baš bi bilo onako lijep doživljaj. Dobro, ja sam više ne komuniciram toliko sa publikom kao prije kad ste morali ići na promocije, na tribine, o ženskoj književnosti, pa o ratnoj književnosti, pa znam. Onda ljudi dođu priču, pa razgovaraju i mlađi ljudi također. Ali ovako sad to je odjeljak u knjižnici i to je to. Dobro, da, ima svoj život. Ima svoj život, ona stalno pomalo kaplje, kako ja to kažem. Nešto tamo u 11. mjesecu obično malo, tek kad lijepo raste.
Ali se konstantno ide. Sad je 5 dana otocaju, tako da očito se čita, ali nije onako glasno. Da si ja sam sigurno da se čita, a ti znaš. Sad si nam dokazao. Ja ne moram nešto reći samo. Da. Ja sam Sišća, koji se udao. Ja sam prvi put knjigu čitao dok još Vukovar nisam uopće znao kako izgleda grad, nešto više. Samo sam čuo za njega u vrijeme rada, pošto sam ja u Zagrebu išao u školu, kad je ovdje se to događa. I knjiga me oborila s nogu. Znači, ne znam ništa, a ona mi je bila vrlo. I onda sam je ponovno čitao i sad, s obzirom gdje živim, jel? Sad mi je to tek, ali sad je to nešto drugo. I sad je onda zauzima jedno počesto mjesto u Italiji. Gdje je to bilo? Evo, sad to. Je to slučajnosti? Doselite? Da, dobro, njoj kao... Kad niže doselite? Tanja. Ne bi bilo da će možda sam malo više involvirati se u to, jer u tu granicu u relaciji njihovom čitanju i pisanju i tako dalje, došli sam sve okolnosti pratim, ali sigurno možda da se bez nekako možda ima manje od tih izbjegavaš pokuštene mreže i tako dalje, manje godina, ali definitivno lektorna knjiga je broj jedan. Znači, jako se pomoći nekako na književnost, ali kod Iole, da tako kažem, ozbiljnih čitača, ako nije pročitao glasno pola na nula podvoje, to su odmah preporuke. Ako se bilo gdje otvori jedan preporuka, neki knjige tamo najpitanije broj jedan. Nema knjige. Ratko Cvetnić i ja siguram. Čak ja Ratka, mislim, baš to misli, ja ga obožavam sve, ali mislim, Ratka izgledi i drugo se kontekstu ne može se porediti. Ja ga volim i Ratka i Ratka izgled, samo druga je tu težina, možda sam malo izbog upora, ali to kad se, jel, druga je težina i fizička težina i ovako, da, ali kažem, broj jedan je i dalje stvarno u preporuku što se tiče i te tematike i što se tiče općenito knjiga iz Vukovara. Ja sam bila zapanjena šta ljudi pronalaze u toj knjizi. Sjećam se da mi kolega jedan rekao, znaš, eno ti gore u psiholozi proučavaju tvoju knjigu u vojsci. Što? Znaš, ne očekuješ baš nešto od vojske da čita književnost, da nazvaju. Kaže, ovi psiholozi, njima je to super interesantno da se to vidi kako običan čovjek postaje vojnik. Dakle, cijeli dobro. Onda je jedna kolegica je prije 1-2 godine u Sarajevu imala, ne znam kako se to zove, radila. Grozdan Cvitan i mene uzela kao predstavnike koji su u književnosti opisali najbolje traume. Tako da, ljudi svašta iščitavaju iz onoga što napišete, nekad su u pravu, nekad nisu, ali onako malo ostanete zapanjeni. Meni zapravo najviše značilo kad ljudi došli, znate, kad sam pročitala, onda sam se sjetila, znate, ja sam u to vrijeme bio ovdje i znam da sam to tad mislio i mislio sam na osobu. Tako da je, to mi je zapravo, to mi, kako je rekao, ne najteže da upadne, nego mi to nekako izgleda kao najvažniji taj utjecaj sa psihologom. Da, to je ljudski čitateljski, ali ovo će biti svega, sad je ušlo, bit će, pisat će se, Zapravo je meni posebno. Mi smo to potražili, što samo još smo jako znači, ja sam dosta dugo, ja sam došla s najformom u Zagreb, bila sam u Vukovaru, imala sam 20 godina, došla iz Vukovara i dosta dugo sam taj Vukovar u Srbiji igrala. Nisam jednostavno, kako god me to biti odavde, sam naravno da naglasim, onda ne može se najbolje da znam naglasim, ali sam uvijek govorila iz Zagreba, zato što nisam uopće htjela to iz Vukovara, kako to znači ne želim pričati o tome, to za mene ne postoji. Dok nisam pročitala vašu knjigu. Zato što je to meni bilo kao, nešto kao da je neko
pričao to kako sam se ja osjećala, to je to, tu je opisani strah, tu su opisani svi ljudi i tu ima puno ljudi koje ja znam, to je to, znači to se stvarno dogodilo, to je meni bila neka prekretnica u tom mom pubertetu i tu sam prelomila, kupila knjigu, osudila je, poslala bez nje, kupila drugi put, cijeli moram imati kod kuće i puno mi znači u životu, puno mi znači jedno kad mi je teško, to što oni kaže da je 11. mjeseca, meni je 11. mjeseca samo najsmuče, ne u smislu da mi zvuči da mi je bolje, nego mi je još gore, zapucala u pod, ili sam dobro, onda se kupio jednih idem i to je to. Moram je pročitati da bi me zapucala i da onda krenem, da se dignem i to je to. 22.11. sam puno. Tako da, hvala vam. Nikako vas neću možda ovim zahvaljivati. Hvala vama. Evo, mene zanima, je li ima neka knjižna vrsta koju odbijete, ne želite prevoditi, možda poezija, ne znam. Poeziju ne prevodim, naime, za poezije vam je poseban rod, da tako kažem, prevođenje. Ja se usudim prevesti ako mi se pojavi u tekstu nekakva pjesma. Naravno, ako mi je pjesma nekog velikog pjesnika, onda se to od knjižnicu pa se veliko cijenjenog kolege prepiše. Ali ne. Ja inače nisam neki tip od poezije iskreno rečeno. Jesam, možda bi se usudila, ali poezija je baš posebna, neću reći disciplina, ali posebna umjetnost. Zapisati za osobit. Morate uhvatiti ne samo riječ, nego i raspoloženje i one duboke vode, koje obično su u poeziji, jer je to vrlo, kako bi rekla, vrlo sabijena forma i sa riječima su ljudi u poeziji puno ekonomičniji, pronalaze najbolje riječi za ono što osjećaju. To je strašno teško. To je strašno teško prenijeti, osobito na drugom. Tako da ja smijem na drugom. Slobodno, ako imate u ovoj zoni čavrljanja, jel? A da li se vaša knjiga prevela na stranu ili Prevedena je, ali u mojoj ladici. Bilo je nekih pokušaja, ali neuspješnih, recimo to tako. Ja sam prilično posesivna prema toj knjizi, ne volim da spomenem prčka. Tako bilo je raznih ideja što bi sve ta knjiga trebala reći kad se jednom prevede na engleski, a meni nije bilo do toga da se ta knjiga nešto osvjetljava, ne znam, koje kakve povijesne stvari i nešto što je u kontekstu i što mi znamo da je u kontekstu, ali naprosto onda to nije ta knjiga. Jasno. Mislim, nije zabranjeno pitanje. To smo malo razgovarali. Naime, znate ko plaća, kako sviraš, jel? Obično kad dobivate nekakve poticaje za mišljeno stvaralaštvo, za prevođenje i tako dalje, tu postoji određena tematika koja je u određenom trenutku vrlo aktualna. Tako da i taj rat u Hrvatskoj je dosta prošao ispod radara, znači kada je počeo rat u Bosni. Tako da i nije bilo nekog velikog zanimanja, osim za ove pisce koji su se recimo isprofilirali kao disidenti, Dubravko Jurišić, Slaven Draković, Jerovića i tako dalje. Oni su se dosta prevodili, protiv čega nemam ništa protiv, ali naprosto to tako funkcionira. To je u jednom trenutku je val određene tematike, recimo sad će se nećemo moći spasiti od ukrajinskih vjerojatno autora, jer je sad sve što ima veze s Ukrajinom. Uvijek je u tim valovima, u trendovima. Jako zanimljivo i ljudi hoće znati i eto, tako to ide. Pa dobro, ali ovo što mislim, neću ponavljati. To je ušlo u trend, ono nema veze više, nije podložno nikakvim trendovima i tako dalje, i sad je to ušlo ima veze. Objavit će se, prevešće se, kad ona nema više, pa ne može se nešto prilagođavati, što je
ono gotova činjenica, nije to knjiga sad neka napisana pa da se sad nešto ona uklapa u neke kalupe i tako dalje, jel? Ne, da imamo su tako nekakvih prijedloga. Ne, pa naravno, Da pa se uvijek se piše, to ne znam, pokušava, da. da mi napiše gospodin jedan da je rekao da mi mora napisati toliko knjigu i voditi tu knjigu. To kako možeš pisati toliko knjigu, autobiografsku knjigu. Tako da, evo, kažem, tako su to neke priče čudne bile i naprosto, a velim, ja sam jako posesivna s tom knjigom i onda ne volim da ispratim greške izraz. A je ova druga prevođena, ova stručna dela koju smo u ratu, ona vjerojatno je, Mislim čak da je neki dijelovi jesu, zato što su neki naši dečki pisali doktorate i diplomske radnje po ovim vojnim školama vani, pa su onda radili bitku za Vukovar, pa se onda morao dio toga prevesti, ali to su samo nekakvi dijelovi koje njima, ne znam, tom čovjeku je trebalo, ne znam, uloga tog što veze. I onda ovaj dio koji se ticao topništva nekome dao prevest, tako da se tako može se popabrići po internetu, ali sama knjiga ne, mislim da je prevelika, to bi ona pripadne da to za prevesti možda, ajde, to bude za 50. godišnjicu bitke za ulice. Tako kaže. to. Grozno vrijeme. Nemam pojma uopće, pola 9. Ooo, super. Po filmu, da. Pa super.